Ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri channel yitwa Kanyarwenge TV, namusaba gukora subscribe, like, comment and share. Mwese mwakoze subscribe nabashimiye cyane. Tugiye kurebera hamwe indirimbo 10 nyafurika zihagaze neza muri 2024. Kuva umwaka wa 2024 watangira kugeza magingo aya, waranzwe no gukundwa kw'indirimbo nyafurika ku rwego mpuzamahanga, izaciye ibintu ku mbuga ndetse n'izikomeje gutwara ibihembo bitandukanye. Umuziki nyafurika uratera imbere umunsi ku munsi, aho usanga ku mbuga nkoranyambaga mpuzamahanga z'indirimbo zikunzwe harimo nyinshi zo kuri uyu mugabane. Ibi biraturuka ku kuba injyana zirimo nka Afrobeat, amapiano zikomeje kwigarurira benshi bo mu bihugu bitandukanye. Ni nako abahanzi nyafurika bakomeye nka Davido, Burna Boy, Rema n'abandi bakomeje kuzamura idarapo ry'umuziki nyafurika, aho bari no guhatana n'abahanzi bakomeye bo mu Burayi, Amerika na Aziya. Mu gihe habura iminsi mike ngo ukwezi kwa Kanama gutangire, ikinyamakuru Daily Africa cyerekanye indirimbo 10 zakunzwe kuva muri Mutarama y'uyu mwaka. Izi zirimo izaciye ibintu ku mbuga nka TikTok benshi babyinnye, izakunzwe kugeza zisubiwemo n'abandi bahanzi, n'izimaze guhatana mu bihembo mpuzamahanga. Ndagusaba gukora subscribe. Ku rutonde hariho indirimbo nka Kwashela Bam ya Titome na Yep bo muri Afurika y'Epfo. Iyi ndirimbo yakunzwe kugeza aho bayisubiranyemo na Burna Boy. Burna Boy ni umuhanzi ukomeye cyane hano muri Afurika. Mu bubari butandukanye burimo n'ubwo muri Kigali, yaracuranzwe ku kigero cyo hejuru. By'umwihariko Chris Brown aherutse kuyibyina mu gitaramo cye. Abarimo Kelly Rowland Jackson n'abandi benshi bose berekanye ko bakunze indirimbo ikoze mu njyana ya piano. Harimo kandi indirimbo nka Love Me Jeje y'umuhanzikazi Tems yasohoye kuri alubumu ye ya mbere yise Blown It The Will It. Harimo kandi abahanzi bagezweho nka Alistair n'abandi benshi cyane, i Kigali na Gold uherutse i Kigali n'abandi. Dore twakomeje nabasaba gukora subscribe. Dore urutonde rw'indirimbo 10 nyafurika zihagaze neza muri 2024. Indirimbo ya mbere yitwa Showa, yakozwe na Kiss Daniel. Tujye ku rukuta rwa YouTube cyangwa tujye kuri YouTube tumenye abantu bamaze kugera gute kuyireba. Ino ndirimbo yitwa Showa yakozwe na Kiss Daniel, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5. Nibo bantu bamaze kugera gute kuyireba. 5 millions nibo bantu bamaze kugera gute kuyireba. Irangane gatonya. Imaze kurebwa n'abantu miliyoni zingahe? 5.
imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5 kandi hashize amezi 2 isohotse, imaze gukundwa n'abantu 77,000 nibo abantu bamaze kugira gute kuyikunda. Yitwaga Showa, niyo ndirimbo ije ku mwanya wa kangahe? Wa mbere. Tugende ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hari indirimbo yitwa Shaulal Bam, yakozwe na Titom, ikorwa na Burna Boy. Tugiye ku rukuta rwa YouTube tumenye abantu ko imaze kugira gute kurebwa. Iyi ndirimbo yaje ku mwanya wa kabiri, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 35 kuri YouTube. Nibo abantu bamaze kuyireba. Hashize amezi 3 isohotse. Imaze gukundwa n'abantu 387 nibo abantu bamaze kugira gute kuyikunda. Ku mwanya wa gatatu haje indirimbo yitwa Big Things, yakozwe n'umuntu witwa Young Johan na Kiss Daniel. Niyo ndirimbo yaje ku mwanya wa gatatu. Twatira kuri YouTube tubone ko indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 3 kuri YouTube. Imaze gukundwa n'abantu 32,000 nibo abantu baze kugira gute kwireba kuri YouTube. Twakomeje. Ku mwanya wa kane haje witwa Jump, yo bisobanura mu Kinyarwanda gusimbuka, yakozwe n'abantu bitwa Guna n'abantu bitwa Bakiri Big Beans. Big tugera kuri YouTube. Iyi ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 19 hashize amezi 2. Imaze gukundwa n'abantu 427 nibo abantu bamaze kuyikunda ku rubuga rwa YouTube. Twakomeje. Ku mwanya wa kane hariho indirimbo yitwa Jump. Turebe amaze kuyireba nuko ibintu byose bigiye byifashe. Tugere kuri YouTube. Iyi ndirimbo yitwa Jump imaze kurebwa na miliyoni 19. Imaze gukundwa n'abantu 427 hashize amezi 2 igiye hanze. Tugeze ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu indirimbo yitwa Bad Vibes. Katugera kuri YouTube tumenye abantu bamaze kureba ibyo bita views. Twakomeje. Iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 5. Imaze gukundwa n'abantu 114 nibo abantu bamaze kwikunda hashize amezi 2. Ku mwanya wa gatandatu indirimbo yitwa Romeo Must Die, niri ku mwanya wa gatandatu. Katugere kuri tubone ko byifashe. Romeo Must Die imaze kugira views miliyoni 9 hashize amezi 4 isohotse. Abantu bayikunze, yakozwe n'abantu 117 nibo abantu bamaze kuyikunda. Iri ku mwanya wa karindwi yitwa Love Me JJ. Indirimbo yitwa Love Me JJ imaze kurebwa n'abantu miliyoni 8 kuri YouTube. Imaze gukundwa n'abantu 115 nibo abantu bamaze kuyikunda. Umwanya wa 8 hariho indirimbo yitwa Lodo. Lodo imaze kurebwa n'abantu 929 hashize ibyumweru 3. Ikaba imaze gukundwa n'abantu 38,000 ku rubuga rwa YouTube. Agirarebwa cyane ariko hashize iminsi mike ariko nayo izarebwa. Ku mwanya wa 9 hariho yitwa Ojech. Tugire kuri YouTube turebe ko imeze.
Ojach imaze kurebwa na miliyoni imwe hashize iminsi 4. Kubyumva imaze gukundwa n'abantu ibihumbi 74 n'abantu bamaze kuyikunda ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 10 indirimbo yitwa Instagram News Say the Vibes. Indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 4, imaze gukundwa n'abantu 64 hashize amezi 2 igiye hanze. Buri muntu wese twabonye warebye na video ndamusabye ngo nakore subscribe. Umuntu ugejeje aha ngaha ndamushimiye cyane.